afei say na tesa hoade wo ho na ye koni say ya enti we dia me de to fom boko na media ma na ye di nkoma kakra anopɛ de nkoma na me ne oba bedi me ne umi no ane ye so do eni nti na me se ko YouTube sisi uko YouTuber na wa search for Nhyira TV our short column ho me pato unya na wo subscribe na wo subscribe a anytime bia video bia be ready no wonsa ebetimi aka pass wo comment no every pem na yetimi kenkan e dia ma wanse shawo so na de tenie mami ni nkoma kakra ka ba cup semi final parents no enya aba eno ada matches ni bi etimi to da bet sisi no wo mo cheze semi final no two matches ne ebo no home and away and wo mo cheze on the 12th of January and your babo first leg no second leg no be 2nd of February 2026 and na Krabao but semi final draw no and also no there's a matches ni na eba so na wo hempa Chelsea wo mo ni Arsenal na Crystal Palace babo esa Arsenal na Crystal Palace nebo na omobo wi a win no baba be sia Chelsea afa Newcastle no a wo mo win o mo Manchester City and Asia El Carabao pato semi final na de tene ano game to dwan pato team and di Manchester City Ryan Cherky enya go Salvinho and so enya go Eddie Brentford in fact Brentford 4 and ante and no corner no ayesa 2 goals na and Newcastle wo mo chi Edema Fulham and so etimi bako and team anu ye no ada matesa to dwan na no pay ya katre Eddie Amal na anu ada goalkeeper wo twiri mu Edema City boboko no James Trafford na anu na Pep Guardiola din koma kakra Eddie afa branch no wo se wo ka mo bi acha se nyamianim ne goal post ni pa ba ko pededa nyamianim anya ni pa me no ana tag da goal post rum ana bi aba be ka se electras ni ade bi anu wetimate ni ho de wunya ba ko no twiri mu asa be pedete na oso wo ka mo bi acha se enya de se bi James Trafford onya de wo se branch no ya de pa betin pepe de number 1 goalkeeper Gigi Donnarumma nemum obon pa se Carabao Cup matches ne de enya branch editing Eddie James Trafford ebenya dodo na timiada UEFA Champions League kwa no what we usual branch edentino wono oye coach opeso ma player bi opportunity opeso ma player bi enso anything entimu amokeka sa ayese o ma James Trafford enso asana wase sa ne ma de enye sa na ono su ehu no enom Pep Guardiola pato City head coach in Koma Kakra wodi tuta anena no pay make che ediama we ana na branch editing Eddie Oscar Bob me pato eno da branch no ebo kakra efi 15 minutes ekono ana curtain say ayese o fili discomfort kakra ana company e Pep Guardiola na Pep Guardiola say eba ne sa no na ayese ne etenyi na ana ayese eba so na woni branch editing koma no na o se ne hamstring ho wo se ayamazes na tese wo fili e kakra na wo se ade no kame se ne hamstring ho no na won so anya problem kakra beta wo se enye epra ade branch ne be ko atire pi ente akoda no be se tumesi akan ade Manchester City boboko no enom de Pep Guardiola di tuta na owie no chese Ryan Cherky new player manya no akoda no wo so ni mbobo papa na dia emana ni di Ryan Cherky ho pa ya se o se akan na odu opponent no wo penalty ya boss na tiri ho eba penalty ya boss ni inside ho ho ana wo sa akoda ni mbobo papa no se sabi manima wo se ni fe ni kra ni se akoda ni mbobo ewu hia se sabio ese wo ye coach ana se bia ese wo ye journalist ansa na wo say Ryan Cherky ni mbo ne bo wo say akoda ni ye good papa na ohe ni combo with abrante de dey feel for the no and so ade ne de bibia afa enso ediama no na eya mana kai taba na tese Calvin de Bruyne mo ho na combo no from the same thing and say oye nya Ryan Cherky di so ade no ane yan kobaka kwa so Pep Guardiola ade tuta ewo dwuma de so na me pato abrante ne din ade Abdul Kader kusa no fenwa akoda ni de adwuma ye pa na City for akoda ba ko adin ade divine Mukasa na akoda ni chesa no da game City boy no one player mo din kunumi ye pa no Abdul Kader Kusanov was a Brentford for the boy ba akoda we man stopper enya de so ma wo mu enso twemo hokra wetimi defend ye wonim ball ni boy penti another one divine there was a City game no mo win one player so mo bona ba so ye pa enso Abdul Kader Kusanov enam kobaka kwa so me pato etotwa dwuma de so anopay me ketre de na mama min ko Spain na min ko din kobaka kwa na uko Spain am pato La Liga for no yeso mo yen sise bi na ensise na La Liga for no yesi team be benefit
to me pa Barcelona answer Barca de BBA sikasam de say e La Liga ni ma woman na e benefit to me pa na enkomani ne on say La Liga o more financial fair play rule e ho atas went to be meetia na kamia say ye ba be ma sansen eni bi na recently omo edia Barcelona for na tese wo meant to be meeti 1:1 rule na ema Barcelona mo ho akwanya ama mo so etime register players ni ade reporter men say La Liga for air plan na on person mo introduce wild card na sa wild card contract renewal no for clubs ni yes club are going to be meet financial fair play rule no kwabra on be ma ho akwanya so be register only one player per so when team meet here one memo one kwenya no register only one player per reporter men second say Barca Barcelona for be bomo ama Robert Lewandowski o metimi and so register Brantana na Lewandowski won comedian here Barcelona Lewandowski na be bomo ye pampato eno etie me de baba na maba be cheto ye na etimi abo me ko Premier League ekwedi nkoma kakra na yeso ko Premier League na omoso mo pe the most stable team and say the most stable air squad in the Premier League this season. Kwabna yakohaya sa Chelsea there yes rotation Chelsea nkwani the only club akase omoso so a yes omo there omo players no wunyan stable no nya de se obenya we born etna no more be 2 days na be out bench any ade na ranking ne baya yes team within clear the players ne squad ne stable pa no Crystal Palace bobo kodo diotosu mienu ye Everton diotosu miensa Burnley Sunderland aba na yenya Brighton pato Fulham beba na yenya Leeds United na yenya Brentford ansana yabenya Nottingham Forest me pato Arsenal ba City aba ni aba benya West Ham United Liverpool beba na yenya Manchester United afa FC Bournemouth aba na Aston Villa aba Tottenham Hotspur aba Newcastle beba Wolves bobo ko beba ansana Chelsea aba tigabna yesi Chelsea there womo squad no enya consistent we bo ubehu safa 11 no na buasi na no da bia na chese ye ne card fufu boy a whole team na chese ya tenyu no antipato enu ye dia efi Premier League na akate the eba the squad omo enso aye the most stable squad in the season and na no pay ano market kakra e ama wodwuma de so na ma men twane kakra na menko FIFA World Cup atese eba so na World Cup no sisi adie fefo ye nim ska mu benya ye nim ska Ghana benya kwabra report the say winya ko World Cup de pa bidia sika wonsa akadi kan no eno aya 1.5 million US dollars 1.5 million US dollars adom ana cover preparation cost and that means a team bia we baba World Cup no kwabra 1.5 for the ho atese etwe no aya preparation cost FIFA de emma member association bia aside that na femu ntie jobadi World Cup no dey sin na so no me pato obenya 50 million US dollars na runners up no benya 33 million US dollars jobato so miensa wono benya 29 million US dollars ana de otoso 9 anya 27 million US dollars na jobato so num akopim the 8th position no wono so no ebenya 19 million US dollars kwabna efi 16 for no anso eko 32 for no womo so benya 15 million US dollars ana afi anya efi 33 sa kopi 48 clubs ni no kwabna obi enya 9 million US dollars enti ano ho sa 1.5 million no ho na 9 million na ba be ka hom e de amount kwabna uhema ye benya 10.5 million US dollars enya dey because group stages ni ebebobi enya bobi nkwade a yenya akatum na tese 9 million no ade ayenso yensa ebetimi akabinti no me pato World Cup no adom anso aya the prize pool anana no pay medi aba ewo dwumade so na ano na Mustafa Hati and so I am Moroccan legend yaka Morocco for mo wo ma boa the Moroccan national team Mustafa Hati Edmund Tintima ye pa na wo so akwakwati asem ye ne ya papa an ye bi sansa asem no akwati no so Lami Yama nkomo na wo se na no da wona mententan no so an okwu se Lami Yama akoka se dan ko peso otusu Morocco na Spain no na se Spain ben se won be di World Cup ni ade ana tese
say emo tu su say wono enso ebe naturalize ediama the Spanish national team na what Morocco man no ho kwabna Mustafa Haji say what ya na ya na de toni nsu mu kra ya say na no daya okọ entinta no so ko ha de a ya see Spain for so Lamine Yamal de mu fili ni ye pa sa so no mu fili Pedri na kwa mu fa so fili Pedri no o compound ne Lamine Yamal o mu Pedri asem ye pa e che Lamine Yamal ana Mustafa Haji say wa Lamine Yamal we uba Morocco anke buo respecta ye de be ma any the way on mind be sia do no kwabra enye no bi na o mu so was Spain e de atare ni no on the captain say Lamine Yamal a big mistake say went to Morocco ahead of the Spanish national team it's say ebiane say wo mu di Pedri kra to no hono because we a player e de kwase e de Pedri kra compare ne ade and team anu ya Mustafa Haji en koma kakra pay ne ade aba atese na no pay ye ketire e de ma former PSG Chelsea me pato wo mu legend abranta de dinade Thiago Silva kwabna woni Fluminense boboko no wo mu enso enya contract termination wa contract wa terminate the contract woni aye team no enso ewo reporter men say say yes abranta so besa wasamba Europe BM and the contract when you terminate better as to club as you no organ no eno na yen sada edim eno ye reporter hefi Thiago Silva akate edi eba ewo edwumade so na mami nkoma enim na yeni nkoma kakwe me pato me copy eze ewo Doha eno da womom aso ene Flamingo mu kem no etumi to dana kem ni koye 1-1 Jaginho anonya goal ma Flamingo anafe abranta de cry for Vinta Valescaria enso anya goal edema PS boboko no kwabna yebo game ni na tese ade no de aya se penalties no mbebo na on penalties game no akwakoye 1-1 na sa na on penalties no goalkeeper edema PSG abranta ni dinadi Sofonov edwada tama womo enso bebo penalty kicks na ade ewu se o ma twen krata tintintin media market no kwabna sa ya se ya Flamingo players no obi obo penalty bia no ni info ana woso na tama ndini baba kwabna tama ndini baba na penalty shootout ni do so head yesi here abranta ni din di nuclear de la Cruz boy one odi can boy de la Cruz said de no ana Vitinha boy ana tese wono so eseye kwabna Saúl Niguez boy ne de ese no Pedro boy ne de ese no Leo Pereira boy ne de ese ana abranta ni din Luis Arayo enso boy ne de ese kwabna nim se sa for kicks ni nyina no goalkeeper ni save ni nyina goalkeeper ni je adwuma bruta ente no da yesi baba no odi ede ma koye pa na another Osman Dembele ekobo penalty SR Nuno Mendes ebo ne de SR brother Bakola enso SR ne de ente PSG ebo 2 eche ede to atremu ana mu bo 2 ede say no ana Flamingo ebo 5 penalty kicks wo mo say ba ko pe SR 9 ente na da mi say trophy ne de enya ko ede ma PSG boboko no enti omaje trophy etoso eyensia enom PSG boboko no reporter efo makati ade eba ana na no pe mikati ade ma na mami ko Bruno Fernandes na mi ni Bruno ho aduma kakra kwabra sisi ayese Bruno Fernandes no mo player no sade for so mu nja mo wo mo so mu nya brante no mo pepa papa 2026 dey say womo emenya player bi obeba bebo na Saudi Pro League no ede ma koso ye dia ma makato se womo se Mohamed Salah de onyade na player mu fidi ne pa ne mu bako so aya brancha ne tina de Bruno Fernandes intino womo guso mu din koma na hwese e bia January we metimi aba benya krat no na Barcelona for eno da me ba be di mu ho agro kakra se moni Ajagraja FC akwakobo Guadalajara ana Barca for ni womo eboye na kwabna sa game na kaza de mu sam do so say say no Barcelona board ni bu afu say Hansi Flick our head coach before say okwakobo game no oba be kan ma obi atiase ama dressing room de obi anim board no de obi anim ye goalkeeper de ne kodam with sex ni afa when Guadalajara game ni ba be start akwabna mu ko he goal post no ma na maka ni te Satan ana twiri goal post no na ye zimbre for na kwai
Tambe na omu decide say wono no omu de ne kwakoda goal post num e kwabra de tie ne anye goal post na abante ni dom na eho mu eno na eyo mu problem omu say na omadi nkoba kakra mo ma say me say Hans Flick the German national team no and me say omu ma papa no pressure say won for test agent mo say ne be ya national team no call up ba and 2026 no na test o ma ko yusu na nti ana test Hans Flick and so start maka ne test agent wabra na say we just 6 ne and that go post but board no omu de ya omu ya pa ya say kwabra omu se test agent no politician bia what na me say we azimo ebi no ya say politics akwa we politics at test agent be bo no we be we na test one kasa de unsagu atim ano maka to Hans Flick say abranto no mpeso omu ja ne kwadi fa ne tena bench wo de ne tena bench ba ko mienu miensa ono ankasa no be press obeko ana okueto omu ne watena se akasa se saa ne be ye no impo so de ne bebe ma o te bench na bia wa change no ba beda kakra wo ye ne saa abranto na ankasa be kase opeso okọ na wasa se ade na da kwabna yesi saa tese dan so bibi o ha hono kasa wa hwe obeto wa ade ne sisi e enti we si homo de na dan ba ko yi anya wa kwa se obeda da Hans Flick ma wono start the matches kwabna baso na board no se woman da 5 matches to aso pe asamasi akwa na obeka so onko homo to na obeka so onko ba bia e ba so be problem adama baso na bobo korinti won be sa fe Hans Flick no maka tense sa de no ye no enye go post na wa ma sexy ni anda na ehomo emoma de na oya ma akoda na nya ntintima e wotim ni mbiem na no no mo mpe entim anu ye de esi baso da e na no pe me ketre e di ama woduma de so na ma men trene kakra na menni nkomani bi amfamo e ade ba kwa mensa eka esa Carlos Slotte ne ba David and Slotte wan say woko Botafogo ekokotu mo kakra kwabna reporter mensa kaya say what in the backroom staff ni nyina and the physical trainer and an assistant coach and the coach ba ko kan reporter mensa kaya say wo majetum no ho na in a mutual way and mo nyina and Botafogo for the tenase and o majetum David and Slotte and so ajetum no asisi no yenya club ono so akọ and reporter eba dwuma de so na no pe me katere edema na travel chaloba Chelsea player na wase nipa ba kwa ni football mu waboa na yie pa no Thiago Silva na kwabna wase dia Thiago Silva dia mana in fact aboa ni yie pa anticipation kwabna wase anticipation ade a we defender so we ni bia kwabna be ha we yie pa so we anticipate be bia ball na be kwa akoto ya floating ball eba anase ebia wo mo ebo attacking na we be anticipate so any player we mean too many na bia we gina benkum anase ni fa kwabna wase no ya dia na we head in better Thiago Silva amana sadia no say good ana brante ne dia man because eney so bo game e ma game ne yefo e de man ye pa and this we defender na unsu ni man anticipation dia am say abe how ye pa and to tembia no one de okasa bia obebo Thiago Silva abaso ye pa say wo born football career no we developing here amen ne football no ne bo ayefo dia ma brante nti mo amu bisa say akwa ne kwa hu bo da be no e ho na free wo say Thiago Silva ana abon was hard no na sam no da Real Madrid bobo ko no so chinkoda enkoda yi kodi omu ho agro kakra na third division team ana Madrid che omu bo mo 3-2 de enkoda na ya hadwene Mbappé enya goal amade ne koye ene omu bo ongo ba ko Mbappé esa de ba ko eka ho na goalkeeper ede ma Madrid no a George goal post no ya Branted din ade Andy Lunen woro no start goal post no ede ma Madrid bobo ko no chese amafo se no do no save Xabi Alonso anka ebianka Alonso ya pamana no pe no so da bi one day na adwuma no ye na ade ba ko won tiase ate so wote de wabonte na ha no pa ayo man for say wo mu players no wo mu mbu Xabi Alonso no say he wan e ka sa asem no na Madrid legend o kwabra ye say oye coach adema Madrid oye legend truly legend adema Real Madrid and no say coach adema Madrid enti player ben na ba ka say wo mu sat a personality dabi ebi ni Madrid bobo ko no wo mu respect paying in the pa we saw a head coach now was say a Madrid legend on Madrid aditi a trophies repeat no there so more respect paying in the pa and I am come back so etota na killing Mbappé loten sisiano jetene abrante no Ronaldo record no ye na no bi ana abrante no ansonum beki how hot say in a calendar year upe players wo mu goals se na was pa 2013 Cristiano Ronaldo as 59 goals at the Madrid
Boboko no 2012 wasan sa record 2012 then there na 58 goals na Brantford say aka 1 month na tesa month na calendar year na ye Kylian Mbappé 58 goals enti omu bisa say obetimi aba betwa Ronaldo de no ho a since 40 goals and Brantford have a plus and yama koye adema Brantford team na di mepato Kylian Mbappé loten enti so ye reporter eba na goalkeeper adema third division club omo also the man the boy and the goalkeeper demo I Brantford team adi Jimmy Gonzalez say sa gloves na godida against Madrid the kwabna hoso de kwa koto ahwem what they are called third division governor emuwa third division club now ni Mbappé mo say over koto ahwem na obende enta Brantford ni gloves no what about him na dancha come bia no watch the massa baby atwam no me Madrid mo ebo game na when players ha ye ne omsum echabara mame sanko baso na kakra na Ronald Arau player at the ama baso na no da akudanso mental problem ama omuja no mane kone nam kakra e no kone nam Israel ne ade ekọ hwe ma tese bibia ye e de ama akoda no kwabna ene emeka ye so Uruguay he said the Brantford no wono anka di mentally we are very fit was a training as here at as we training kaka personal training na dia baso na fratra no se onye ne kaka se na ebe ya ebetumi aboa no babaka ania man so atumi akoye e dia man na ye reporter menseka awotuma de so na mehwe ne mawie no reporter menseka se baso na se Robert Lewandowski se ekoba so obu decide so mbe maintain Brantford na do mbe decide ne performances as compared to their Ferran Torres and so anom de be decide so omeba natna and some bemanako afe the tenye omu compare the performances in the area availability of signings for air top strikers no ekobase bia omu per top striker bi na womu nse de nyade a say omu ma Brantford etna and afe say ekobase say okwa dressing room ho say na ho besia ye in a team ni na ho no say na team ni besia fa no and afe financial situation wo be decide so omu eska so omu niska and say no be ma Robert Lewandowski atna and say bia be ma na ko ma Brantford akọ and a reporter menseka Barca forcing hano the enter Frankfurt for Bible mo stance ho won ba be sese niam ho na sadia no mo koye the new Spotify kamnu no ya se Barca force anya re kombe di man be 6,000 and na say 6.1 ya can say okay 6,000 euros and we is cut as ombe enso bepe from Anton Frankfurt and san ebia ombe head yesie baby ho say na haniama so no etimi akoye enso dia mama na ye dia meti ewoduma de so da no pe no make atre edi ama na kwabna de tenie uba the top 5 Europe over La Liga na over Premier League now offer friendly gun with the Italian Serie A at the banner the German Bundesliga bar. Gamiani mni omaya de bia me media me head and chance almost said uko league bia player tisuni come here say one the face of the league na yabono womo test uko Premier League na the face of the Premier League Erling Haaland afe uko German Bundesliga the face Hurricane uko Italian Serie A so anum Captain America Christian Pulisic ana afe Falig ano aya Brantia ya frano Mason Greenwood ana La Liga no Lamine Yamal na baby am no nya adwene Spain dia no ana Italian Serie A dia no Lamine Yamal kwabna na Lamine Yamal ni Mbappé wana ezo ye the face this season bo mu mi no ma bono mpato enti de de fama me dia nyame ani me mensa dante as Mbappé and Lamine Yamal no watusu Lamine Yamal for the face of La Liga uko Italy so akwabna Scott McTominay eduma no ye no ho na nya yizo and so omantu so Brantford omotese Captain America ana tesombe tusu ntiminim between Lamine ya can say Mbappé and Scott McTominay dia no won so dwene ho say na watime ado comment na ba enunti ana na ye gina so ne ye bisa say wo ba Premier League numa why na ye the face of the Premier League when dia medi ba adwena na for the Premier League pe na wo do comment no edia ba other ones no so betimi akasa so edia fa de kwabra mame fansem no emfa SMC bibia ni akire dia bebi kura wa akire akwabra bibia ni wa so edi chen night with the stars esan say 25th